bakubwiye ngo Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bigiye kuba igihugu kimwe, igihugu cyigenga, igihugu kiri ku ruhande rwa Repubulika ya Kongo mu gice cy'uburengerazuba n'igihugu kiri ku ruhande rw'iburengerazuba ku gice cy'igihugu cy'u Rwanda, waza kuzemera? Bakubwiye ko Repubulika ya Kongo ifite ubwoba bw'uko Joseph Kabila Kabange agiye gushinga indi leta ihanganye na Tshisekedi Chilombo, nabyo wabyemera? Zose imbere ahangaha birashoboka. Turi tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026, saa ya kumanywa uhereye mu gitondo, yaba amasaha azana indi nkuru, amasaha agena byinshi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano muri Masisi, ubwoba bwinshi ku baturiye centre ya Masisi, atari bo gusa muri Kazinga ndetse no mu bice byegereye Walikale mu gice cy'uburengerazuba hafi y'agace ka Kibati, ariko kandi nanone mu bice bigana Kinigi na Lusayo amakuru ari kuvugwa ni menshi cyane ku rwego ruremereye. Utibagiwe none kandi imirwano ishobora kwerekeza mu gice wavuga ngo ki strategique cyane ku ngamba, ariko n'umutungo ndavuga Rubaya. Ni imirwano yongeye kubura none tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi, nyuma y'uko byasaga naho bigaragara ko hari ituze n'amahoro bishobora kuboneka ku butaka bwa Repubulika ya Kongo mu buryo bwatunguye benshi batigeze banatekereza. Imirwano yongeye kuba nk'itangire ndetse izana imbaraga z'umurengera, iza mu buryo bwa nyabwo bw'imirwano ndetse ihita ihindura uburyo ibintu byari byifashe ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Buri kimwe cyose ubu ngubu kiri gutekerezwaho kabiri, kiri kuvugwa, ikiri gukorwa, byose biravugwa ukundi. Amakuru ari kuvugwa cyane cyane muri kino gihe ni amakuru y'intambara mu buryo bweruye, amakuru y'imirwano ku buryo budasanzwe ndetse n'ihangana rikomeye ku buryo bw'imbaraga. FARDC, Wazalendo ndetse n'abacancuro bakorana, ukongera ababiligi bari gutanga renfort kuri izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bose baramya neza cyane ko urugamba rukomeje kubabana ikibazo, cyangwa se ko intambara iko itunguranye cyane mu buryo bwatunguye benshi, ndetse bigaragara neza cyane ko FARDC itari yiteze ko 23 yongera gutangiza ibikorwa bya gisirikari nk'uko iri kubikora kuri iyi nshuro. Bigenze gute cyangwa se byagenze gute? Habaye iki? Amakuru aremeza ko iyi mirwano yatangiye mu buryo bwatunguye cyane abasirikari benshi ba FARDC, ndetse usibye no gutungura abasirikari benshi ba FARDC, iyi mirwano yajemo akantu wavuga ngo ni kakarya ukumve. Gute? Position nyirizina ya FARDC ubwo yaraswagaho na M23, bagiye babona igikundi kinini cy'abasirikari abasoda ba FARDC babaye nk'abashya ubwoba, batangira gushaka aho bahungira uru rugamba, maze ubwoba bukomeza kuba bwinshi cyane cyane kuri iki cyerekezo cyangwa se kuri iki cyiciro gishya cy'umurwano wavugwaga hagati ya M23 ndetse na FARDC. Ndetse nze mbigusobanurira neza uko byagenze, uko urugamba rwari rumeze ndetse n'uko rwatangiye kamwe ku kandi kuri buno butaka bwa Repubulika ya Kongo, urasobanukirwa uko bizari byifashe. Si byo gusa turagarukaho z'urugamba, ahubwo Kipupu ngo iri mu maboko y'abarwanyi batwirwaniyeho na 23. Kipupa aka gace mwishyize twumvishe FARDC bwa kikagenzwa kimwe na Wazalendo, ariko amakuru yongeye gutangazwa kuri les sociaux none masaha ashize nuko ngo ari igikorwa gikomeye cyane M23 yakoze kuri Kipupu, bikarangira Kipupu bayisubije. Ayo n'amashusho bayerekesheje ayo magambo bashyize ku nkuta za X bagaragaza ko Kipupu bayigenzura ngo kunika abasirikari ba FARDC bagiye bahunga batakaza agace kasubirwamo na M23. Ndaje nkubwire byinshi byavuzwe kuri urugamba rwabereye muri Kipupu, ariko hari kimwe uraza gusobanukirwa kirenze ibindi. Hanyuma ariko usibye ibyo, yitwa General Neva Evariste Ndayishimiye, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, yiyemeje gufasha Repubulika ya Kongo kugira ngo ibone amahoro. Uyu munsi ni umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, ahamya neza ko Afurika yunze ubumwe itashoboka kugira ikigeraho itabonye amahoro mu buryo bwuzuye. Amahoro arambye ni umusingi wa byose. Bamwe mu barwanyi bahoze ari aba FARDC ndetse bakorana na leta ya Kongo bakaza gufatirwa na M23 muri Goma, barigamba ko bacitse M23, bavuze uburyo bacitse M23 nabwo bwabaye nk'ubutunguranye, ndetse ariko kandi nanone banavuga bimwe mu zababayeho bari mu bugenzuzi bwa M23 n'icyatumye afata icyemezo cyo kuza mu ruhande rwa FARDC na Wazalendo. Zabereye ryari ese zabari mamo, byose tumenye muri aka kanya. Tewe Rumungu wa Kamanzi uruwande ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese, tujyane ku musozo.
maze unyemerere ibivuga tubere ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru ahavuzwe intambara ndetse no kurwana kutoroshye hagati ya Wazalendo na FARDC barwana na M23 mu buryo butari bwitezwe ndiko byasaga naho mu kano gace ka Kivu y'Amajyaruguru igi imirwano bitari kuvugwa ari kuvugwa icyitwa reinforcement kongera abasikari ndetse n'ibikoresho ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri buri ruhande. Ariko mu buryo bwatunguranye imirwano ngiye kumvikana mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru. Byagenze gute rero? Amakuru angeraho arambwira yuko imirwano yongeye gutangira ku buryo bwatunguye benshi mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru. Intambara nshya yavutse mu ijoro ryo kuwa kane ishyira kuri wa gatanu tariki 24 Nyakanga hagati y'inyeshyamba za FC23 n'abarwanyi ba Wazalendo muri centre ya Masisi mu gace ka Masisi wo muri Kivu y'Amajyaruguru. Maze amasaha kumanywa muhereye mu gitondo bihinduka imvururu zitoroshye n'imirwano ikomeye. Dukurikije inkuru nyinshi z'ababyiboneye ibyabaye nyine zakusanyijwe n'abaturage bwabo, urusaku rw'amasasu rwumvikanye rwarimo intwaro zikomeye n'iziciriritse, rwari urusaku rukomeye cyane mu duce twa Kani ndetse na Lona mbere yuko urusaku rukwirakwira mu midugudu myinshi ikikije komini ya Masisi. Amasasu yumvikanye kandi hafi y'uruzi rwa Mutiri, hafi y'ibitaro bikuru z'ubujurire bya Masisi, bituma abaturage benshi bagira ubwoba. Urebeye ahantu ibisasu byaturikiraga ndetse n'ahantu byumvikanaga, dore ko byari ibisasu biremereye bya bindi bikubita ukumva isi iratigise, ndetse n'aya masasu mato mato wumva ari nk'amabuye aturagurika. Byumvikanye mu bice bitandukanye bya Masisi, ariko bikajyana none mu cyerekezo kimwe abaturage benshi ndetse na bino bitaro bumvaga ko byange bikunde intambara ibaziye. Buretse agace ka Masisi uzumva M23 kubwira yuko ihagenzura umutekano ku buryo bwuzuye. Nibakubwira Masisi bavuga ati twari ni igice kinini, ariko ahangaha harenze kuba muri twari ya Masisi, ahubwo ni muri Masisi koko. Ndavuga hafi ya centre ya Masisi aho ibitaro bya Masisi biherereye. Nimbuzi muri Kivu y'Amajyaruguru ukabazi neza twari ya Masisi mu duce twinshi. Reba ahantu kandi na Lona biherereye uri ku muhanda munini winjira muri Masisi centre, ndetse wa muhanda ushobora kunyuramo kugeza muri Rushebere. Izi nzira zose nizitekanye, abari kumva urusaku rw'imbunda barikanga yuko ibikorwa bya gisirikare bishobora kubageraho, nabo bakisanga bari mu ntambara itoroshye. Ndetse ku rwego M23 iri kuvugwaho koresha imbaraga za gisirikare igaba igitero gikomeye kuri FARDC bayisubiza, ndetse n'urwego FARDC nayo ikoresha y'ibitero biremereye cyane ikoresha imbaraga za gisirikare, bizongera gutera ubwoba bwinshi ndetse no kwibaza uburyo intambara iri buze kurangira. Amakuru kandi ava kuri tele aremeza ko abaturage benshi bari mu ngo zabo, bamwe bahisemo kuzikinga bakirukanka bajya batekereza ko ari umutekano, abandi nanone bahitamo kujya amashyamba batiza inyubako ntituzigumamo barazitwikira cyangwa se bazi bazitwiciremo. Nkatiye dutanze rugari barwane teo ku bintu bikomeza. Akomeza atangazwa amakuru agira ati kugeza magingo aya ntabwo bishoboka kumenya umubare nyawo w'abaguye muri iyi mirwano. Nyamara amakuru aturuka mu nzego z'ubutabazi zo muri ako gace avuga ko hari abantu benshi bapfuye ndetse n'abakomeretse, ariko nta mibare iragaragara yatanzwe. Ukurikije uburemere bw'ibisasu byumvikanye biturika, ukurikije uburyo ibintu bimeze, ukurikije uburemere bw'intambara yumvikanye muri ayo masaha, ngabapfuye ni benshi cyane ku rwego rutangaje, ndetse bigaragara neza ko umuntu atapfa kugenzura ahita bamenya by'ako kanya. Ariko urebye imirwano yabereye ni mu duce dutuwe, ikindi kandi ni mu mahuriro y'inzira hamwe na hamwe, ukongeraho yuko ari uruhande rwa FARDC rwatunguye M23 muri position yabo, ngo dore ko aribo babanje intambara, bisa nkaho babicemwe abasikari benshi bari M23. Hanyuma M23 nayo mu gusubiza igakoresha imbaraga z'umurengera kwa kujya kwicisha umubu kinubi, maze bagahangana bikomeye na FARDC na Wazalendo. Bishoboka ko impande zombi zatakaje abasikari hejuru ya 40 nubwo imibare nyamukuru itari yavugwa, gusa biracyakomeje gukurikiranwa. Kubera ko umutekano ukomeje kuba mu birero, abaturage benshi bakaba bahunze amazu yabo, bamwe bagahungira mu bitaro bikuru by'ivuriro rya Masisi, abandi baraye bari mu karere bari kuzerera, abandi batatanye mu mashyamba bahunga imirwano. Ubungu ibikorwa by'ubutabazi bikomeje guhangayikisha cyane abatuye muri kara karere. Ibikorwa bisa by'urugomo bibaye nyuma y'iminsi mike avuzwe imirwano inyabyondo ndetse na Kinyumba muri ako gace kamwe. Nanone intambara zikomeje gukomeza gukaza ikibazo cy'ubutabazi no guhungabanya ibikorwa z'ubukungu n'ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage muri aka gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Ibuka imirwano ibera muri Nyabyondo, wumvisha uburyo M23 yatatse position ya FARDC, ariko M23 bakayisubiza inyuma kibuno mu maguru ikirukana
nk'amasandiye mu matabire, ariko ikarangira nanone n'ubundi bigoranye cyane ko M23 nayo yakemera gutuza ikavuga ko igomba kuzongera kugaba igitero. Iki bitekereza FARDC bati ntabwo birakunda, n'abatangiza ibindi bitero bikomeye. Iri hangana rero yo muri aka gace ka Masisi ni gutuma abaturage bashya ubwoba kandi bakisanga mu bizago biremereye. Bamwe baremeza yuko rishobora kuzasiga intambara ihinduye isura ndetse n'icyerekezo. Ibi bikanajyana no kubona hari abasirikare b'23 bamwe bavuye kuri front line bakerekeza mu bice bigana muri Goma, aho benshi bibaza niba M23 ifite position wenda runaka, nimba izi ngabo za M23 zaragabanutse bitaraza guha icyuho FARDC kugira ngo hinjire muri izo position maze itangire zikoreremo ibikorwa byazo bya gisirikari, bibe zaba imbogamizi ikomeye cyane kuri M23. Ibyo ariko nuko bitega amaso. Hanyuma ariko izi ntambara zirimo kuba mu gihe kandi umutekano muke wongeye kugaragara muri aka gace k'intara, nubwo hakomeje gusabwa ko hakubahirizwa ihagarika ry'imirwano. Kugeza ubu ibintu mu mujyi wa Masisi biracyari mu rujiro kandi biracyarimo guhindagurika. Mu mujyi centre ya Masisi ubu harimo ihungabana riteye ubwoba, harimo ubwoba bw'uko birimwe imirwano yaberamo, kabone no FARDC itahigarurira, ariko akabira mu akavuyo kabiri. Bishoka cyane cyane ko M23 yazana imbaraga nke imbere ya FARDC, maze FARDC ikaba kunshumura ikavana muri Masisi centre. Kandi gufata Masisi centre bafite igice cy'epfo kigana mu cyerekezo cy'Akazinga, bakongera gufata igice kigana muri Kinigi ndetse n'agace kagana ndani muri Rubaya, byongera ibyago bikomeye cyane ko ibyo bice byombi biri mu kangaratete. Rubaya ndetse na Masisi centre bikaba byaza gutuma birangira habayeho igihombo gikomeye cyane kuri M23 n'inyungu nyinshi kuri FARDC yaba yungutse iri gufata ako karere akaba ari kagenzura, kandi kongera gutera ikibazo gikomeye cyane ku barwanashyaka ba M23 mu buryo bwuzuye. Tukivuga ku by'imirwano, reka tujye muri Kivu y'Amajyepfo muri Kipupu. Kipupu ni agace wavuga ngo kari strategique cyane kabwego ruhambaye. Ni agace kamaze iminsi kavuga ko ntawe kagenzura, ndetse Charles Matama umuyobozi watwirwaniye ubwe ku giti cye agana itangazamakuru yavuze ko batanagenzura Kipupu nubwo ngo ari ku imisozi yegamiye Kipupu. Gusa yemeza yuko na FARDC itagenzura Kipupu. FARDC ntigeze imuvuguruza ngo ivuge ko bagenzura Kipupu cyangwa se Wazalendo, nubwo tumenyereye cyane cyane ko kunze guhita bavuga byako kanya. Gusa ibi byatangajwe na M23 ko bagenzura Kipupu bahagaze mu misozi batera indani muri Kipupu. Yongeye gushimangira kari nkaho bagenzura byuzuye Kipupu. Kumbe ngo ari itsinda ry'abasirikare ba FARDC bari baraje baza muri Kipupu ariko bashaka gukurikirana M23. Amakuru aremeza yuko tariki 23 ku masaha y'isa 8 z'amanywa M23 yatangiye kwinjira mu nguni zerekeza muri Kipupu FARDC bari bumva. Hanyuma masagito ya tariki 24 habaye ngo ukozanyo hagati ya FARDC ndetse na M23 bari binjiye muri Kipupu baturutse ku misozi. Birangira ngo FARDC bahunze barirukanka ibice barabisiga bambuka Kagezi kari hagati na Kipupu n'inza zigana muri Murema Bahazi, maze birangira FARDC basubiye inyuma agace ka Kipupu akavuyemo. Niko guhita badekarara M23 ko bari kugenzura Kipupu byuzuye muri aka kanya nk'uko amakuru akomeje gushyirwa kuri les sociaux abivuga. Gusa ariko ibi ngibi ntabwo ari M23 ubwo yazemeje ngo ivuge yuko iri kugenzura Kipupu. Nta tangazo rya Lance Kanyuka cyangwa se Rugabo bize ijya hanze rigaragaza ko bafite Kipupu. Usibye kuri les sociaux kuri benshi bashyigikira M23 bavuga ko kuri ubu ngubu bari kugenzura aka gace ka Kipupu, ko FARDC bayivanyemo ikagenda yiruka. Aya mashusho baherekesha amagambo avuga ngo Kipupu ngo bire kugendwa na M23. Aba nababohozi cyangwa se abaliberateur bo ku ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nko kwemeza ko M23 irakomeza gukora igikorwa kiremereye cyo gaba igitero gikomeye cyane kuri FARDC, bikanajya n'ibindi bice byose byigaruriye. Gufatwa kwa Kipupu biramutse bibaye ari ibyanyabyo 100%, yabivuze neza ko FARDC isigaranye agace ka Murema mu bice byegereye Pwezero ndetse n'agace ka Minembwe ugereranije, kuko ibindi bice bagomba gukoreramo ni ibice by'epfo muri Rugezi ndetse na Musambia, kandi navyo bigoye cyane kwikoreramo mu gihe udafite izi localité ebyiri. Byayigoye cyane kwakorera, byasaba izindi imbaraga zirenze kugira ngo akomeze guhagarara muri izo bice badasanzwe muri Baraka, kandi ibyo bikongera gushyira mu kaga gakomeye cyangwa se umutego ukomeye cyane kuri FARDC uko batakaza ibice buri ingenzi cyane muri no rugamba. Bamwe bemeze ko FARDC ishobora kuba nayo yari irimo kwiga uburyo bwo igitero wenda bagiye kugarukana izindi imbaraga, abandi bakavuga ko
cyaba ari ikinyuma M23 bari kuyihimbira yafashe Kipupu kandi Kipupu ngo itayifashe. Rero kugeza amagingo aya nubwo biri kuvugwa gutyo nta formation ituze kuri M23 ku giti cyayo nkuko nimaze kubwira ihari cyangwa se FARDC bemeze ko batakaje agace ka Kipupu mwirizina nkuko biri mu kutangazwa kuri réseaux sociaux ngo agace ka Kipupu tombe. Hanyuma dukomeje n'amakuru muri diplomasi ku rwego rudasanzwe. Evariste Ndayishimiye ni perezida w'igihugu cy'u Burundi akaba ari n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe muri kino gihe, avuga yuko amahoro n'umutekano muri Kongo bikenewe ndetse ari iby'ingenzi. Uyu afite ingabo zikorera ku butaka bwa Kongo za FDNB zifasha ingabo za Tshisekedi Tshilombo guhangana na M23. Uyu munsi yahuye n'umwe mu bayobozi bo muri Kongo ndetse bajyana ibiganiro banongera kuvugana ku bijyanye n'ibikorwa byo gufatanya cyangwa se ibikorwa byo gukomeza gukorana hagati y'impande zombi, no bango hagati y'uruhande rwa Kinshasa ndetse n'uruhande rwa Gitega mu buryo busanzwe buhurirwaho cyangwa se buhurizwaho n'impande ebyiri, kuvuga uruhande rwa FARDC n'uruhande rwa FDNB, uruhande rw'igihugu cy'u Burundi mu bijyanye n'imikoranire yo kufatanya mu guhangana n'ibitero nyirizina cyangwa se ingamba za politiki reka ko tuvuga, aho Kinshasa na Gitega basangiye byinshi mu bijyanye no guhangana n'ibitero ndetse no guhangana n'ibindi bibazo byose byibasira ibihugu zabo zombi. Rero mu nama ikomeye iri kubera mu kimwe mu bihugu byo muri Afurika, ni igihugu kitari muri ibintu bibazo by'intambara ariko nacyo kikomeza kugaragaza neza ko cyifuza kugira uruhare rukomeye cyangwa se uruhare rutaziguye mu iterambere ry'umugabane wa Afurika. Hateraniye inama yiga ku busabane ariko ino kwiga cyane cyane ku bibazo by'ingenzi nk'uko byagaragaye ku rukuta rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo, aho bagize bati ku ya gatatu tariki 22 Nyakanga 2026 Yankala muri Ghana, Visi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nyakubahwa Madamu Noella Yagana Gato na Kwipone yahagarariye Perezida Repubulika ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo mu nama idasanzwe ya 20 y'inteko ishinga amategeko y'umuryango Afurika yunze ubumwe yagenewe kurandura agakoko gatera sida bitarenze mu mwaka wa 2030, kurwanya impfu z'ababyeyi bapfa batwite no gushimangira gahunda z'ubuzima muri Afurika. Niyo nama nyamukuru ikubera muri Ankara mu gihugu cya Ghana. Na Kwipone yahuriyeyo rero na Ndayishimiye. Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu mu nama y'ubuvugizi bw'ibihugu bigize umuryango yongeye kwemeza ko Repubulika ya Kongo yiyemeje gukurikiza gahunda y'umuryango umwe bwa Afurika yo mu mwaka wa 2030, avuga ko nta mutekano urambye w'ubuzima ushobora kubaho mu gihe nta mahoro ahari, nk'uko ngo nta mahoro arambye ashobora kubaho nta nzego z'ubuzima zihamye nanone zihari, nk'ibyo yahamije imbere ya Evariste Ndayishimiye. Binyuze muri ubufasha Repubulika ya Kongo ngo yibukije ko guhuza amahoro no kurengera abaturage ba civil no komeza gahunda z'ubuzima ari ibintu by'ingenzi bitagereranywa mu kubaka Afurika ifite imbaraga kandi ngo imbaraga zihamye. No Kwipone waruhagarariye Perezida Tshisekedi Tshilombo akaba yanagiye mu mwanya wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo ariwe Madame Therese Wagner Kayikamba. Uyu munsi wari umaze igihe ayobora umuryango w'abibumbye agashami gashinzwe umutekano ku isi nawe utari kuboneka. Na Kwipone yagaragaje neza ko Repubulika ya Kongo ikomeje kwiyemeza guharanira amahoro mu buryo bwuzuye ndetse no guteza imbere ubuzima bwiza binyuze mu bufatanye hagati y'abakongomani bose, bufatanye hagati y'abaturage ariko n'igihugu n'ibindi bihugu muri rusange mu kubaka Afurika itekanye, Afurika ifite ubuzima bwiza, Afurika yunze ubumwe. Dukomeje mu yandi makuru akomeje kuvugwa, ntago ari byo gusa biri kuvugwa kuri iki kibazo cy'u Kongo, ahubwo abangabo ubona n'abasekari bamwe batutse ngo muri FARDC bari ku ruhande rwa M23 mu gihe M23 yafataga umurabyibuka ko abasekari benshi bafashwe bakahitamo kwihuza na M23 bagabwa imyitozo. Aba rero baravuga ko bacitse M23 bitewe n'uko bari babayeho nabi ndetse bakaba bahisemo ngo kujya gukorana n'igisirikare cya Kongo, ngo igisirikare gifite umutima kurengera igihugu. Mba amagambo banditse berekesheje amashusho bagize bati abahoze ari abakomando barenga 60 bafashwe mu gihe cy'irikwa rya Goma cyangwa ifatwa rya Goma bakiriwe n'ingabo za FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru.
inkuru ikomeza igira iti bavuga ko bari mu irimbi y'u Rwanda bo mu ruhande rwa M23 bagita nko mu irimbi y'u Rwanda bati gutoroka ni isinzi kuri twe abanyarwanda n'abanyabyaha baratwica cyane bitwarahunze kugira ngo twifatanye n'ingabo zacu zindahemuka ngaba abasirikari bamaze igihe kinini bakwepa M23 kugeza bageze muri FARDC aho bahamya neza ko bavuye muri M23 bashinja kuba ngo ibica cyane kandi bakavuga yuko ngo ari u Rwanda ngo rubica cyane ku rwego ruremereye ngo karahisemo kujya kwifatanya na Wazalendo ndetse na FARDC ingabo ngo zindahemuka za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abenshi mu kubona ibingibi zabateye kuvuga byinshi ni gute FARDC ibona abarwanyi batuka muri M23. Ibingibi ntibizaba ari agatego kuri M23 kuko amakuru y'ubutasi yaba agiye guherezwa FARDC muri make amakuru y'ibikorwa bya gisirikare bya M23 agahita ahabwa FARDC kugira ngo iyakoreshe bitewe nuko abasirikari babuze muri M23 bazi imikorere ya M23 bazi uburyo M23 ikoramo bazi buri kimwe cyose bikaba bizaba rero umwanya wo gutakaza amakuru y'ingenzi cyangwa se gutakaza igikorwa cy'ingenzi kuri M23 mu gihe amakuru yawe yaba agiye ku karubanda cyangwa se yaba ageze muri FARDC ajyanywe n'abo basirikari nyine bahoze ari abarwanyi ba FARDC bakajya muri M23 bakaba bongeye gutangaza ko bavuye muri M23 bakaba basubiye ku ruhande rwa leta Kongo kwifatanya na Kinshasa ngo bitewe nuko ngo muri M23 byari bimeze nabi akaba ari kwibazwa niba ibingibi bidashobora kuzatera igihombo gikomeye cyane kuri FARDC kuri M23 kikaba inyungu ikomeye cyane kuri FARDC mu gihe nyine ibikorwa nk'ibyo ngibyo byaba bikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC ibona batuka muri M23 umunsi ku wundi. Ibyo turaza kugenda tumenya ibyo bizava mu minsi iri imbere nyine muri uko kwakirwa kw'abasirikari. Gusa bivuga yuko ari ngo batutse imusenda muri Kivu y'Amajyaruguru aho abakomando bakiri bato bahisemo kwinjira mu gisirikare cy'abayoboke b'ishyaka ni FARDC n'abawazalendo bifatanije ariho bakiririwe baturutse ku ruhande rwa M23. Kivuga ku ngabo za Congo ahangaha ni izindi ngabo ziya ku 4,000 zigiye gutorezwa muri Cairo mu Misiri. Hari ubufatanye bumaze iminsi bushyizweho umukono hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'igihugu cya Misiri cyangwa se Egypt. Ni ubufatanye butavuzweho rumwe bakanavuze ko Misiri nayo itangaje ku mugaragaro ko igiye gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu bijyanye no guhangana na M23 ndetse no mu bijyanye no kubaka igisirikare gifite ubunyamwuga, igisirikare kigendera ku mahame ya gisirikare, igisirikare kigendera ukishyira ukizana, igisirikare kigendera ku bunyamwuga. Misiri ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane muri Afurika dufite igisirikare gikomeye. Misiri ni kimwe mu bihugu byinshi muri Afurika cyangwa se ntabwo ni bikeya, ni kimwe mu bihugu bikeya bifite igisirikare gikomeye muri Afurika cyifuzwa, gifite ibikoresho byiza, gifite abasirikari bashoboye, gifite buri kimwe. Rero Repubulika ya Congo ikaba yarifuje gufatanya n'iki gihugu cya Misiri kugira ngo bubake ubushobozi bw'igisirikare cya FARDC, aho ubu mugambi uhari ari ukubaka FARDC igendera ku mahame, FARDC ifite ibikoresho bigezweho, FARDC ifite ubushobozi ABCD bushobora gutsinda urugamba bibaye ngombwa. Abasirikare bagiye gutorezwa Misiri bitezweho kuzazana ubushobozi buhambaye ngo bwo guhangana n'u Rwanda. Mu gihe abanganya ngo baranga u Rwanda cyangwa se ngo abarwanya Kongo b'u Rwanda ngabagambanya abanyekongo badafite ubushobozi bwo kurengera. Maze igihe kinini cyabatesha agaciro ingabo za Kongo, Perezida Tshisekedi Tshilombo yasubije mu bikorwa byabo ku rwego ruremereye. Abapolisi cyangwa se abasirikari 400 ba mbere bo mu ishuri rya 37 rirangije muri EFO Kananga bageze Kinshasa mu ijoro ryo kuri uyu wa kane mbere yuko berekeza mu Misiri aho bagiye guhabwa amahugurwa yihariye. Abasirikari na polisi 400 bagiye kubanza kugenda bari mu bagize umubare ugera ku 4,000 cyangwa se birenga bashobora kuzoherezwa mu gihe cy'imyaka 5 uko bemeranije mu masezerano y'ubufatanye hagati ya Kinshasa ndetse na Cairo mu bufatanye bwo gufasha Congo kugira igisirikare gifite imyitozo ibereye cyangwa se igisirikare cy'ikinyamwuga ku rwego ruhambaye. Si ibyo gusa, minsi iri imbere abasirikari bo muri ESO bazafatanya nabo mu mice itandukanye aho bashaka uburyo kugira amahugurwa yo kubona ubushobozi bwo guhangana n'intambara cyangwa se gukora ibikorwa bya gisirikare ku bice biri intambara
kandi babe batanga umusada n'umutekano muke, ni nacyo Tshisekedi abitezeho. Amahugurwa azajya afata igihe cy'amezi 6 cyangwa se umwaka bitewe n'icyiciro kigiye. Icyiciro gishobora kuzatindayo ngo ni icyiciro gikora ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare n'ubutasi, ari nacyo cyiciro ngo cyifuzwa cyane cyane muri kino gihe cy'ubufatanye bwa Kinshasa ndetse na Cairo. Hari ibintu bijya kuri 5 watekereza ndetse ukamenya kuri Kongo muri iyi minsi ishyizemo imbaraga. Icyambere ni ubufatanye mpuzamahanga. Kongo iri kwegera imiryango itandukanye mpuzamahanga kugira ngo ifashe kumvikanisha ikibazo cyayo ndetse no kuba babangamira cyangwa se bafatira ibihano abo bita ko ari abanzi babateye, kugira ngo baryozwe ibyo byaha bakoreye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko babivuga. Hanyuma Kongo ikavuga yuko ari igihe kigeze kugira ngo aya matati cyangwa se makimbirane abashe gukemurwa n'ibikorwa biba byashyizwemo imbaraga. Nibyo bakoze mu muryango w'abibumbye, basaba ko umuryango w'abibumbye ufatira u Rwanda ibihano, kandi bafatiye M23 ibihano na twirwaneho. Nibyo bakoze bari gukora muri European Union, basaba ibihugu byo muri European Union ko byafasha Kongo kumvikanisha ikibazo cyabo bafite ku Rwanda, ikibazo bafite muri intambara, aho European Union bayisaba no guhagarika ufatanye bwayo n'igihugu cy'u Rwanda, beko bagishinja kuba ari cyo cyagabye igitero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo kandi bikaniyongeraho kuba Kongo inifuza ko ibihugu by'i Burayi zaba bamwe mu bafatanyabikorwa beza cyane cyangwa se abafatanyabikorwa b'ingenzi mu gufasha Kinshasa cyangwa se gufasha Kongo kubona bimwe mu by'ingenzi cyane bakeneye mu buryo bwa diplomasi, ari nako kandi bafatanya na Kongo cyangwa se bafasha Kongo kurandura ikibazo cy'abarwanyi cyangwa se cy'imitwe itwaje intwaro yo ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, nko kubasaba ubufasha bwo kuyirwanya binyuze nko muri MONUSCO, ariko ubwo cyane cyane kuri M23 niko bavuze, aho basaba ko MONUSCO yahabwa manda yo kurasa kuri M23 kugira ngo barandure uyu mutwe wa M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi Kongo ikomeje gukora no gufatanya n'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika ndetse n'ahandi hatandukanye. Ubwo nyine tuvuga muri Afurika, tuvuga Burundi, tuvuga Cairo, ubwo ni Misiri, turavuga ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, aho Kongo ikomeje kugira ufatanye ngo bakorane mu bijyanye no guhangana n'ibibazo by'umutekano muke mu gihugu mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma si ibyo gusa, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ino gushyira imbaraga zikomeye cyane mu kuzana ibikoresho bya gisirikare, kugura ibikoresho bya gisirikare bigezweho bizakifashwa cyane cyane kugira ngo imbere ku rugamba. Nimvuga ibikoresho bya gisirikare bigezweho, wumve ibirimo imbunda zigezweho, indege za drone, indege z'indwanyi, hakabamo n'ubwato bwa gisirikare, hakabamo imodoka za gisirikare ndetse n'ibindi bizifashishwa cyane cyane ku mirongo imbere ku rugamba. Hejuru y'ibikoresho bya gisirikare, Kongo ino kuzana abarimu none baturutse mahanga baza gutoza muri Kongo, bamwe boherejwe n'ibihugu, abandi bakaba ari abaza mu buryo bw'ikiraka, harimo na muri Blackwater. Usibye ko barwana muri Kongo, banaza baje gutoza FARDC kugira ngo igire ubushobozi bwo guhangana na M23. Ibyo byose rero bikaba ari bikomeza kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kino gihe cy'amakimbirane akomeje gukaza umurego. Si byo gusa, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone kandi iri gusaba igihugu cy'u Rwanda ngo kuvana ingabo zacyo ku butaka bwa Kongo, aho amakuru ari kwemeza yuko ngo bari kwitegura intambara itoroshye muri Burasirazuba bwa Kongo, ubwo bifashwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nayo ngingo ya 4, aho Kongo yagerageje guteta Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bakorane cyane. Barebye icyo Amerika ikeneye muri iyi minsi, basanga ari ubutare, ari amabuye y'agaciro, nabo babuhata Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse babemerera hafi ya bwose bwo muri Kongo binyuze umuhora wa Rubito ko bazajya butwara, ariko nabo bagakemura ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo bumaze igihe kinini cyane mu makimbirane. Amerika nayo ikavuga yuko ubu ngubu isa naho yiyemeje gukemura iki kibazo cya M23 ikoresheje uburyo bukomeye cyane bwa gisirikare. Hama usibye ibyo ngibyo rero byose biri kuvugwa, Kongo ikindi kintu cya nyuma nijyanye n'iteko nshinga bahugiyemo muri kino gihe, aho ngo litari kwemera Tshisekedi Tshilombo kuzongera kwiyamamariza ku iburyo cya Repubulika ya Kongo. Ubwibyo bakaba gusaba yuko Tshisekedi Tshilombo iteko nshinga ryavugururwa akazemererwa kuyobora mu yindi manda
Patrick Muyaya yemeza ko ari we wenyine Tshisekedi ufite ubushobozi bwo guturisha Kongo, ari no ufite ubushobozi bwo guhangana n'intambara yo guca mu Kongo uduce. Kubw'ivyo rero itegeko nshinga rimubangamiye rigomba kuzahindurwa binyuze muri referendum kamarampaka, nubwo iyo referendum yamaganwa kagege ruhambaye bavuga yuko idakwiriye muri kino gihe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twitega iki nyuma y'ibyo byose biri kuvugwa? Iminsi imbere duhakiye byinshi byo komeza kubana natwe. Mwifurije kandi nziza, ubwo bwenge mwiza kandi amahoro kuri wowe.